Anya laki din! Ay, duwalaengen nga aldaw ti palabsen. Kasangayan ni Loling nga apo ko ta, lakay. Wan nga rod, bakit? Awan gayam. Inawis mo kumadag ijagagayim mo ijay daya. Saan pa'y nga rod, lakay? Mapaanak pa'y lainton bigat. Awisak amin ida. Katuan na, imbag lang nga dakadwam nga gisagana kadag iti masapsapol. Kaya kastamot ng dagiti maluto. Wen, inak to awisan da soping, kan Mildred. Sigurado nga awan papanandagi dya inton Sabado. Ay na, nasaya at nadanon ka dito'y balayo, supeng. Wala na. Awan mo't napanak ita. Imbaya, tao may kakumaawisan. Kasangay nga mintay apo ko me inton Sabado. Ha? Kasta ka dinana? Ikatwan na. Umay kami nga agasawa. Ay na, agyaman ako, nay supeng. Namnamaan kayo nga rod inton Sabado. Wan. Wala na. Di kay madanagan. Umay kami kinmiriki. Umay kami tumulong nga agluto. Ay nalakay, bumangon kan Huy! Bangon! Na! Nagrigat ka matin ariringan, lakay! Bumangon kan, wala! Ha? Apay ariringin na. Kan may sana sa papay. Para bangon pa ilang. Ay na, nalipatam ka di amapanta ita ijay ayandana na muna. Mapanta tumulong nga agluto. Gaputa kasangay jay apo ko da. Anya, mapantay ta nga oras. Katwa na. Anya pa'y nga iti maitulong ta. No aldaw tanton amapan. Apo, unay kan bakit? Ay na, amangan no nalimpungatan ka lang. Maturog tabay. No di mo kayat ti bumangon. Maudi kalaangan. Ta umuna akon. Sumaruno kayon ton. Iti anak ta. Ni, si Kamat, kumare, nagsapakan? Katwan Mildred. Imbagak metken ka idikalman ang masapat amapan ijay laod ita. Anya, mapantan iji ayanda na mo na ita nga oras? Katwan na. Anya ngay ti maitulong ta no aldaw ta amapan. Anya, nasapan sa unay, mare. Nakababain mo't na sumangpat ta ijay. Kat saan da pa'y lang anak kariing. Malaki din. Umunag kan tagkapita pa'y. Ay naku mare, ijay tanton balay danana muna ang makikapi. Umay kakit din. Anya? Ay agyaman at nasapa kayo nga imbay, Mildred, supeng. Awan anyaman na, nana. Dagito iti maimorian anateng. Mailaok iti pansit. Kan adakar ni ijay ref, wan. O sige nana, da kaming kin ni Mildred ti makaam mo dito. O sige nga Rod, makaam mo kayo pa'y dito, wan. Agpulusak, tamapan kami biit ijay ili. Mapan mi alaan jay cake ni Cassie. O sige nana, ingkay latan. Ingat! Oh, kumare. Apay ngay akala at maten anak kaululimak ka. Kunak matlakit din mo kasta unay nga adutihan dada. Ngam saan matgayam? Anya? Nagawis da pa'y laeng iti tattao. Idinto takas la umdas la para kadakwada ti sagana da amakan. Huy, agulimak ka man, mare. Ang mga no ada makangagkan ka nakababain. Pudno matibagbagak mare. Agasam, tarinikos sa ninana muna ti amin akaaruba na. Tapno umay da dumaray. Ngam, ita, basit matlagayam ti handada. Ha? Anya? Ay unay kan? Tinapatag, nangan amin a tao. Ha? Nangan amin ngam saan tayo mat-anap na. Ay, sumardeng ka man, mare. Di ko namkit di, pampanunutam ngamin ti ikargam di ta silipin mo. Isu akas ta ti ibagbagam. Sumardeng ka man si Kasuping.
Anya laki din daytang ibagbagam. Kat, pudno mo ta, nagawis dati ado a tao. Ngam kurang mati handada. Anya laki din aya. Tinapatag ket nangan amin na tao. No syakla amay sa. Jakon agawis iti ado, no umdas la para kada tayo ti handa. Ay sumardengkan ko nak. Amangan mo adda makangeg iti ibagbagam. Nakababain. Nakitam di salad da. Hay na, nakatamtam nay. Kurang ti gatas ken ingredients na. Jay pansit da, kurang ti karne na. Ken may sa, jay spaghetti da. Hay, awan pa'y hotdog na. Anya? Ay, di ta ka man langan. Anya? Kasta ti bagbaga ni Suping? Ay, wan lakay. Ay na. Nay mo tanday jay a babae. Lawlawan ko na nangawis iti kasjay a tao. Nagadumot gayam ti bagbagana. Oo na yan ni Suping. Ala, takita man no isunto mo ti agpa-birthday. Siguraduan na lang aglaplapusanan ti makan. Ay, bayantan lakay. Taisulaang mo't kati ada ibagbagana. No adan tumanan paskan dito'y balay. Di mon aw-awisan day ja babae. Nakababain mat kan kwa na. Yehey! Manulangan nga aldaw ti palabsan nanang. Ag-birthday akon. Wen nga agpaisuan niya anak ko. Nanang, kayat ko nga da kumamot kay Kinton birthday. Kun kayat ko, jay cake nga adangay maguygoyod a kwarta ijay unag na. Kun kayat ko nga awisak amin na classmate ko. Ala, di ka madanagan anak ko. Matungpal amin a kayat mo. Ay na, thank you nanang. Nakaragragsak ako unay. Oh, Mari Suping. Itaman pa'y akasta tilangam. Kaslada parikot mo ah. At dala pang panunutok, Mare. Good. Ibagam ano anya dayta. Anya nga iti amom no makatulong ah. Kung amin, Mare, umadaning aminin ti birthday ni Zia nga anak ko. Ngam, awan kwartak nga igatang ko iti handa na. Anya? Isu nga ruday ta ti parikot ko ita. Ay na Mare. Saan mo't akapilitan nga agpapaskan ka no talaga nga awan kwartam? Ha? Iso na laang tas sikat ti kababain. No birthday ti anak mo kat awan mo't gayam isaganam. Ngamin, malagip mo dagiti inlawlawat mo idinapanta na ki birthday iti ayan danana mo na? Ha? Kasta unay ti panang dilaw mo iti handada. Iso arumbang laeng, amas ad-ano ti handam, kumpara kadakwada. Ngamin, nakababain ka laeng. Sapay na idanon kadakwada jay sinasaom iti. Anya? Lakay, ingkanto awisan amin agagayim mo. Anya? Apay? Una, ragsakan tayo ti kasangay ni Zia inton kanikad no. Adda ipakan mo kadakwada? Ay na, di ka madanagan lakay. Kompletos rikados ti handa ti anak ta. Adda cake na. Kan saan na basta-basta cake? Adda kwarta maguyguyod iti unag na. Anya? Kan saan laday ta? Nagorderak iti talo a pansit bilao ijay ili. I-deliver dan tulangan. Kan adamot la salad kan spaghetti nga inorder ko. Kan saan laday ta? Adda pa'y lechon. Iso nga uray ayabam amin agagayem mo. Kas kada am-amom dita. Umanay ti handa tayo. Anya? Kan saan laday talakay? Agpa-video okay akpaya. Sa dino nga tinangalami ti kwartam? Ay na, saanin anas ko no sa dino tinangalaak. Tinapatag, saan ko at tinakaw.
O masapa ka nga umainton bigat amaray. Wan kumare, di ka madanagan. Apaglawag, adda ako ni Jibalayo. Nasayat no kasta. Apay, ado aya ti maluto? Ay na, ado amaray. Maminsan lat makataon birthday di ka kay so nga anak may. Iso abongga. Anya? Sige Mari panawan ka pay. Inak ijay balay danana mo na. Inak awisin ida. Tapno makita damit nga ado ti handa may. Saan akas kadakwada? Anabilang samet, numano ti umay amangan. Ay na mare, ingka man langan. Ay, adday ta kaman ako nakon kat. Noan niya laditan ti lawlawatem. Kung liligaya ka sa piling ng iba. Uy, mare, huston dito pa nagkankantam. Nagadun ti bisita yung agsasangpad. Ha? Kat agsang padalagta. Ay namare awan parikot. Nakasagana mo't amin amakan. Mangan kay latan. Ha? Numalpas kay amangan. No kayat yun ti mangibalkot. Ay kat mangibalkot kay lata. Anya? Nay, aldawan. Ang apay asaan ka pa nakaluto, Suping? Mabisina kon. Ha? Kuna malaki din no da naluto asang petak. Agluto akmat kat no da mailuto. Itala sa anak nagluto. Gaputa talagang awan maisa ang lakay. Anya? Awan may isaang? Hun lakay. Talula nga daw tinapalapas, manipod nagpapaskan ka dito'y balay. Hanggang ita, awanan ti may isaang? Lakay, awan ngamin kwarta akon. Daytan ti ibagbagak ng kasuping. Naghanda ka itinakad ado idibert iti anak ta. Anya nga ita? Lakay. Saan nga min nakapilitan nga aghanda ka iti ado no di mo kabailan? Sikan tumit, naghanda ka iti ado. Tapno may pakitam kadag iti tattao nga ado ti kwartam. Anya nga ita, mabisin kan. Ha? 1 di millionaire ti awag kan ka. Kundi pa video okay ka pay. Ang ita, ultimo isa ang awan. Anya laki di. Ni, kasla ni Mari suping ti adda iti igit ti kalsada Ni anya ti kukuan na dita. Nakadumog mat. Kasla dapid-pidutan na. Asit gakman. Hoy! Mari suping! Ha? Anya ti kukuam ditoy. Nagpudot ti darang tinit nga madaka ditoy. Ha? Agal-ala ka iti kalunay? Pamare, awan nga minan si daan mi. Agungutan nila kay kukan ti anak mi. Gaputa awanan ti maidasar ko para kadakwada. Anya? Mare. Ay nako Mare, kaano lang idi nagpapaskan ka iti bongga? Ngam ita, adda kakit din dito'y igit ti kalsada nga agal-ala iti kalunay? Mildred. Amo, Mare, 1 di millionaire ti awag iti kasta. Uri ag sakit tinakam mo kanyak, tagpay sumot ibagbagak. Agasam, tapi nakitaam dagiti tattao adimar ay idi iti kasangay di anak mo. Ita, umay ka lang agtaltalbos iti kalunay. Ha? Saan nga min anasaya anti kasjay, Mare? No saan akabaalan ti bulsa? Saanan apilitan? Tapno la ibaga ti tattao nga adda kwartam. Maditi kasjay, Mare. Si kamat laang tinakababain. Suping! 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 Oh, apay, anyat ibagam. Pukaw kala pukaw, makarangrang. Asino di lalaki abarbasa namang sapsapol kan ka, ha? Saan ko lalaki day jay? Bombay day jay lakay. Iso tinakautangak itidakkel agatad. Iso jay inusar ko idi birthday ni Zia. Aniya? Iso asa nakarumrumuar gaputawan pa ibayad ko ita. Katanyang harog ti aramidam ita. Alangan nga glemlem mong kalatan. Ingka mang sabol iti panggedam. Tapno da ibayad mo. Lakay.
Awan manamnamam kanyak. Kunak tumait. Saan ka nga imbaw na mapan umutang iti Bombay? Nasaya at kumano di inutang mo kat nagserbi dito'y balay. When no, impuunam iti basit a negosyo. Hanggang saan mo? Ta inusar mula eh. Tapno iparamag mo iti tattao nga kabailam ti agpasken iti bungga. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, Anyalaki din! Anyalaki din! Mine, anya nga iti reply ni Manang mo. Aguray mat ananang, taripreplayak pa iti textmate ko. Una man pa'y laeng akatchat ni Manang mo. Tanay, agawid nan dito'y Pilipinas. Bayan pa'y laeng dit akati text mo. Ni Nanang mo, sumroman ang tiki na KG nan. Sung bata mon ni Manang mo daytan. Hello, Manang Ethel! Oh, ada kami dito'y airport. Hala, ada kayo ditan? Ay, Nanang, adada ka nun ni airport. Kat, kasano nga yan? O may da kayo sabtan dita airport? Saanen? Mabannog lang ni Nanang iti atidug a biyahe. Adda inarkilami avan. Urayan da kami laangan. Anya ka no? Sige, Manang. Urayan da kayon dito'y balay. Bye, Manang! Dinamag mo kumano kadwa na di asawa ng Amerikano. Ulit-ulitan nyo mo't. Imbaga na lang arudan akadwanan. Ay, maaramat ko matlaang ang dagiti nakalakas nga English ko. Oh, dagito'y pasarabok kada kayo. Adda amin para kada kayo. Di kay madanagan. O, Mini, iwaras mo dagito'y chocolates. Wan, Manang. Ethel. Nanang, adamot pasarabok kan ka. Sana ka interesado iti pasarabaw. Saan ka nga interesado? Kat no, da ginatang ko abang bangluparakan ka. Kanjay ibagbagam akulay iti buok mo. Ayan na di asawam nga Amerikanaw. Ni Phil. Adda pa'y laang ijerwar. Katkatungtungan na ni Bayaw Ruel. Ay, agtungtong kami man. Are you Americano? Huh? Americano? English. Oh, yeah. I speak English. Me too. Speak English. Minay! Adang, dito'y kusina, Nanang. Tultulungak ni Manang Ethel nga agluto. Yawatan nakman iti paypay dito, itanay agkalimduosan nakmatan. Apay ayang amin, Nanang. Pudutan nakgamin. Naging lisak lang iti namin doa, agkaling uta nakmatan. Trying hard kayo mat ngamin nga aging lis. Yalahan nak iti danom, darasam. Makain inom kayo pa yan, Nanang. Bayan nyo lang ano marigatan kayo. Nanya marigatan ngay bagbagam. Kabalak ti aging lays. Uray man agmalmalam kami nga gis istorya iti English. Ay, anyamot tan. Saan matla maibusan ti tao dito balayon? Umay dangarod mat makisarabo kini Manang mo, Ethel. Agrigat ya ginaw. Sapay naglanit dagiti pinggan. Imayak ta nagpartigayam ni Manang mo iti baka. Baka kan baboy tinaparte, Uncle. Ay na, may samot amin abo maranggayon. Kahit anyangay. Kakabagyan na kumamot ti umay. Mine. Adda ka di pa yung chocolate. Ikanak manuray may salaing taramanak mamat imported a chocolate. Awanan, Uncle. Kukwak laangan ginatda. Nagadumat ti dimawat ngamin. Nagbit na ibusain. Anyangay tinabatay. Dagijay dilata. Ikanak man nga ron, taimbagla pasarabok kini antem no agawidat. Tapno dinak kusilapan. Sige, mabit lang tayo nakmangala. Ay, ayan na ngay gayam tay Amerikano abayaw mao. Atay jay suli. Agbay may isa. Day, apay ngay Mike. Kabutang damat nga asitgan.
Kasanda nga amo ti aging lis. Sa bagay, uray siya. Jakmet makasao iti Ingles, kaya't kukumakait aka istorya. Kat asit ganyan angkan. Ay, jak kayat. Nariga tayo ti agdaringungaw. Nakaturugak. Itata nakaringak, ado pa'y lang titatao dito'y balay. Paggapgapon da kito'y. Ket, dagiti kaarubam dagita nanang. Aguray man ta inak ibaga analpasan ti partay. Anyamot dagiti kakaaruban aya. Nangandala nga rodan, nangisupot da payan iti inyawid da. Saan da pa'y laang nga agaway? Ay, inak man ungtan dagiti kakaaruba. Ay, di dala mabain. Rinugitan da payan dagiti arubayan. Ang mga no intaray da payan dagiti nangingi na amasetas kaw. Bay amlaeng kadiida nanang. Italaeng mat amapasamak da ito. Ayan na nga di asawam nga Amerikanaw. Nanang, feel tinagan na. Saan Amerikano? Misumat lang nga isaw. Nananay. Apay nga itaadamot ija igid ang nakatugaw nga agmaymaysa. Tsak pa'y lamasango nga asikasuan tani. Ado pa'y laang dagiti bisita. Ay kababain, ang mga no ibagana nga isnabon tayaw. Ni, papanam ngay nanang. Ay indak kadkadwaen, kaasi mo. Napananday to'y amini ay Itay pa'y nga ay ayabak ta ikan na kuma itinalamis adanom. Manang, Si kamot gayam day tadaryaw. Nasaya at mo ta nakaumay ka. nadamag ko lang kadagiti kaaruba da itoy. Madamak ngagmulmula iti karabasa, idi nakitak nga da nakasupot nga iga daw, nga inyawid da. Kat imaya kun adagaws. Nagado ti bisita. Adan sapay lagsang pag. Nakitak med nga inistorya kayo iti manugang mo nga Amerikanaw. Anya nga iti pag-istoryaan niya, tamayat mati kakatawaan nyo adwa. Nakita nga kinkin natawa kami. Itakla nga namo na nalaing kagam nga agsaw iti Ingles manang. Jak agsasao daryaw. Nga mas daawak ta katawa mo't akatawa. Anya, saan ka nga agsasaw? Saan agkat katawa laeng? Ay birbiro ko nga ron ni Minay. Taagpayawa tak iti danom. Taagkalimduo sa nakmanan. Nunapnapan ang tumot day jay nga ubeng. Nakitak ba't ideruar nga da kasarsarita na lalaki? Anya ka day ta nga ubingan. 15 anyos pa'y laang titawon na. Ay nga makididay taon. Imunegak laeng, taumayak mang isupot iti karni ti baka. Ada ka di pa'y nabati asaka na manang. Ang rekman akal daw. Taimbag lang nga igup-igupek, tapno ada pamigsak nga agmula. Kasjay mo't gayam ti panagsao iti English. Pisilim laeng ti akong sa kaagsao Inglesan. Ramidak man. Hey yo, how are you? Ay, nagmayat. Nanang, anya ker aramidom? Si kamot gayam minay. Pisilim mo't day taagong mo sa kaagsao. Anya ngay day ta. Ewan. Ay, ngap, dinakdildilawan si kaminay. Oy, nagkunakan ka makidate kan kat nagubingan ka pa'y laeng, ha? Ha? Makininaram kan? Di mon to pa'y malabaan ti badom. Siyak pa'y lang ti manglablaba iti badom. Ay na, binisita naklaang ni Ryan dito'y balay. Isuje ka textmate ko. Ay awan bibiyang ko no sino day ta lalaki. Ninanang mat, yaw awan naman iti saritaanin. Kat no nakita kang agsasaw, sa mo pisil-pisilan day tagong mo. Agprak-praktisak nga round. Trying hard ka, nanang. Day, payagatawa anak, ay nagloko kan nga ubeng. Dariaw. Oh, apay manang. Imayak do ti bangkag mo, ta umayak man dumawat iti nateng amulam. Nauma, kun nga sidsida iti litsawn. Apay, adu pa'y ayat tinabatay.
Ay nanaga daw, napunno di ref iji balay. Kaya't kukumatyag sida iti dinengdeng. Saan ka di akayat di manugang mga Amerikano ti agsida iti karne? Saan namot ka no akayat? Patatas mo kan burger ti kayaan na. Kasday da talaga nga, main. Kanan na jay buo ang nagdakkel apit siya. Hay, ijak man la kabaulan ti mangan iti kasjay. Foreigner da nga rod. Birukan ti bagik ti buggoong daryaw. Gagangay sa, tabuggoong ti agtartaray iti orat kaw. Ay, ingka nga rudan agpuros iti kayat mo anatan. Nagmayatan ti mga ano dinengdeng ti sidaan. Ay, uray kasto nga inaldaw ti sidaak, jak mauma. Ay nananang, Am- unay matdaytan apan nangan mo. Apay ay anak kaw, nagmayat ti agkamot amangan. Ado ti makan ikaw. Agkam-kamit ka lang aruden, nakangato pa'y laang day tamay sa asakam. Kastuyak mo't asigod amang mangan ka. Makita na ka ni Phil. Kat kastuyak nga road. Ipalawag ko inton madamdamakan ko na iti Ingles. No apay akastuyak amangan. Wen, taadda ka no kayat na nga ibagakin ka. Anya nga igata. Igat mangan ka pa Agsarita kayon to inton madamdamang. Manang, ayan ni Nanang. Kasarsarita na ni Phil. Ay sus, napalaban manan iti Ingles ti Nanang no kasta. Damagan sa ni Phil kankwana no kayat na ti agpasyar iji Amerika. Kaya't na ayamot. Saan na kayat? Manang, agkakapsot ni Nanang no awan buggoong asidaon na. Kat no dinengdeng ti biyag na. I am beautiful. I know that. Naawatan na ti English ko Aguray ka man da pisilak to'y agong kaw. Tapno mas maawatan na. Oh, what are you doing? I can cook dinengdeng puryaw. Dining? What is that? Daotong and tarong in water and bugaong. Boil and that is dinengdeng. Oh, you don't have to praise your nose. I can understand you. I am beautiful. Oh, I believe you. I am Naipugsok matan di pustiso kon. Ayan, Oh, what's the matter? may pustisaw. It's gone. Yes, gone. It's gone. You have no teeth? Oh, what happened? Ay, naipugsok nga ron, damagang pailaang na. Inugasam na ito'y pustisok, Minay. Wun. Anya lakit din ni Nanangan ayata. Ungat nga ungat. Nanang, di na magkadikan ka ni Phil no kayat mo ti agpasyar iji Amerika? Ada bugong ijay. O taong kas kada bulong ti marunggay amadengdang. Adamot ang manmano, nakaro ti ice no ijay, nanang. Dito ito, pa'y kadyak agdigos iti makabulan ti naglambayn. Daytanto kiti adais nan, ni Nanangan aya. Apay, masapol nga ibagam dayta, kababain. Umay kaagpasyaran tamakitam dagiti apukom akarupropa ni Phil. Wala Nanang, mapan ka nagpasyar. Tapno nawaya ka makisinarak iti dayta katiksbait mo. Tayton agawidak. At danto nasawam kasjay. Ni Nanangan aya, advance launay ti panunot na. Diyak kaya ti mapan iti Amerika anak kaw. Kasanon ngay dagiti tarakan ko amanog, pato, kas kada baboy. Do pumanawak ni tay. Asino ti mang sibog kadagiti masitas kaw. Kat nagsadot mat ni mining agsibog. Taday tala makiti texter aramiden na. Syok man ti nakita nan. Kan may sa, ay, diyak kaya ti mapan. Tamarigata nak nga aging lays. Ay, agkalinduo sanak. Diyak maawatan tiriknak. Ay, aminag. Trying hardak iti Ingles.
Anya, lakit din ni nanang ko, anya. Sige, maawatan ka. Pauitan kan tulat tangaruden iti dolyar mo. Uray siyak mat amanang. Pauitan nakmat ay ti dolyar. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayaw, anya laki din. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.